apapun yang nyampe ke kita belum tentu menjadi rezeki kita. Sekalian ya tambahin kerupuk mentah, masakannya ben tambah ngawur ala Rafael sampai matang. Nanti dirajang boleh teman-teman, dirajang. Kayaknya enak ini karena masukkan ke sini. Pahitnya seperti rawe dan brotowali seperti itu. Ini adalah hukum rezeki ya. Apapun yang nggak bisa dimakan ya berarti bukan rezeki kita ya. Nah, pecel ontong pisang teman-teman ya kan, terus atau boleh masing ya miri ya silah. Cakap udah aja. Oh. 我们拿是最它的心里面最有那个地方哦。要煮什么？这个猪牛肉好吃，牛骨。你这个不好吃，牛骨才好吃。这个我妈妈炒一炒，这样很好吃，我妈很会煮。Ini aku lonjol terus. Oh, 这个放，哦，这个小鱼干湿湿的啦，就是蒸蒸干。这个妹妹比较不喜欢的。它 OK， 本来这个东西要炸，要炸是比较漂亮。等一下炸到稀饭没有看到了。等一下如果摔到什么生气？早上买新的啊。你好了？对呀。随便。比较健康。哎呀，我就是要小这个壶啊。比较一堆，这样可以啦，对不对？可以啦，是不是？可以啊。水好了啦。它盖起来比较快滚啊。好不好？这样白饭，哇比。这边千补55块，刚刚好是啊。那个它的椰子不能吃。那个皮水给它干净一下。稀饭是比较丰富的，比布瓦稀饭。还贵啊！这个布啊，1颗70块啊。那个也有啊，它沙沙。哦，没有扫回去。有可能。没有他们家有。人很多。那没有啦，那个是人家的哈。人家送。自己种的，送给我的。我送给太太这么好。那么不漂亮。不用付钱。今天给豆芽菜买的漂亮，3个50块，60块。哎，豆芽菜有机耶，他有时候也是拿5。我喜欢没有这个不好吃的，对。你听得懂我的话？衣服这么脏了，脏到这个，脏到什么？脏。他们不会比较久了。不会了，滚就马上烂。鱼不会这么简单。
跟你太太比较慷慨，钱越节俭呐。不会，有钱可以分啊，可以分享哦。你有钱你分享了。如果我有钱我分享，我没有钱呢。你看很多有钱的都不分享的啦。太太很有钱分享哦。我哪里有钱啊？我有钱啦，比不上他们了。不是啦，太太算是有钱，比较好用。怕热，脏不怕。不要放弃，先不吞下去。怎么样？哎，不是那一个一下，白饭一下，红萝卜很快，红萝卜最后是热，白饭再红萝卜。红萝卜是什么东西都很丢下去都熟。有啦。我没有看到哎。不要太多胡椒了，他们胡椒哈太那个不吃啊。哦。味精，盐巴有没有？没有。还没加盐巴。对。哦。盐巴最后再放。本来不按นั้น再加盐巴。对。ใช้ได้แล้วนั่นเหรอ有啦，可以。如果我胡椒是跟那个下去炒。都要炒了。要炒啊。不要怕太咸，不可能。白饭还没丢。很简单味精，本来味精最好吃的。用那个汤匙，对。用汤匙。还要你尝。lu masak lo. Semua tongsi. Separuh yang segar lo. Tek aja. Melau reja lo siwanan. Awan dua semua tuh siwanan. 对啦，他没有牙齿。对呀，那kita nani siya kita kwan sila. Pero namat si. 它的面跟皮还没烂啦，对不对？好了，可以丢下去。可以了。แต่ว่ามันเลยมันต้องมีต้อง比较浪费这个都希望好多吃。太多了吧？好了啦，真的啦，太多不好吃啦。路易是看东西啊。你打啦，看看，你打。哦，你也要看东西，对呀。看东西我拆了一大堆，那有可能没有饭。这个饭呢，本来有全部，要吃什么都这样。对是怎么样？舒服了，没有多久在厨房，什么都知道。那是我爱太太，但是太太爱生气，这样爱了，是不是？当，这不是。这个眼睛会看到这样咯，眼睛比较亮是红萝卜，红萝卜的 vitamin A 对眼睛很好。香菜、酸辣都很好吃。先一直上，kelomoh terus bungkusin东西一大堆，盐巴一点点而已。盐巴放3个下去的。加米酒，那个是哪里的稀饭？加米酒要了加点米酒，它才不会有腥味。哦，还加盐巴，加一点那个酱油比较香，又多的味道。不要。刚刚那个酱。Nah, halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jaya, semangat masak terus. Ayo. Saya mah. 不要了，那个留给我吃。Masak tuh disisain sekiprit katanya mau dimakan. Sekiprit katanya mau dimakan. Nasi ini yura. 好了 ，OK 了。来。OK 了，好了吗？Sampai gosong pantat panci. 好吃了。时间。ada. 不是猪肉慢慢的，这个
你看，好热好热，关掉。好了，你尽量吃哈。你说一盒包嘛？你看，一盒包是来鸡，这样多少卖这样？今天它蒜头很便宜呀、这样多少？一斤100块，这样全部多少？大概200块。在这才是这样买啊？没有，在阿公那边买。鲁阿公那边有卖这个东西？不是，人家哪来的？好了，来我们做了。这个带这个很危险。对呀、啊，对呀，要怎么样？我推推一次称一次称。很危险呐、有没有回来？不回来，不回来。拜四。好了吗？好了，来，我要这个打开大一点。这个。Aku jalan duluan ya. Kekuatan super. Lelah. Panasnya Masya Allah.一大堆人了，在那边一大堆，这个全部给他都吃不够，对不对？看一大堆老人家，ini Nansen. Di situ juga ada, di sini juga ada aspal baru. Cafe 店，Lim Kopi 但是这个咖啡店是小的，它比较小。休息了，这边也休息，Oro 也休息。11太太，对了，昨天开11， 030811啊，3次都开了。真的啊？这么厉害？你以后跟我记他的，真的好厉害。我们记他不开，我们没有记他开。11是2天呢。Pegal banget ya, tangan rasanya pegal. Ayo, loh, nak kesu, kita nung kancing ini telepon ya lai. Nah ini pembersihan ya. Xiaoxin, Uyang. Ini tete那个比较好吃，这个没有味道，不是每个柠檬的椰子可以用。真是神过，这个叫做嘞。我是2天。温啊，哦。巨碎碎嘞。歇了。哎呀，行，完了。来一碗。哎呀，啊，你无摕豆乳出来？阿佑可以给素油。啊？没有，谢谢阿佑。Ayo. 谢谢阿佑。 Nah, seperti ini. Halo, Ma. 我要回家。等一下，我去厨房拿锅子给你。哎，那我就是没好。那无就好，没有就好。你怎讲你好，爱整。一年啊。要我一样。那个几堆啊？没有关系，有也 OK。没有也要挖出来给你。不应该有 OK， 不没有也没有关系。没有也要挖出来给你。没有。还没对人哦，好，还要给你。还有。好。我跟你讲，他不你会，加贵啊？他不会煮。我昨天有给他出，好甜啊，好好吃啊。免摕伤多啊。这拢互伊啦，无啊，你要啥？啊，你毋咧摕灯领导？我无。你摕一寡灯领导？无啦，我知阮自己家己学了，我你家己有哦，你哦。这个猪稀饭不好吃啊。等一下，让我去拿锅子，我还有锅子给你。还有。啊。啊，我无看。我有看咧。等你沙啦。还有吗？还有
有啦，说好了，还有扣啊，还有块啊。啊没啊，进去拿给你。哦，你出去点是大饼啊？都看落来，因为今伤少的点晚，今都开这个饼开始多啊。哦，谢谢万瑞，谢谢。不客气，不客气。一张杯。这边的也有豆腐乳，对，来摆喽。我们家也有豆腐乳。你们家也有豆腐乳，豆腐乳是我来。拜拜。好来，谢谢啊。Oh, 谢谢. Nah, sudah. Kita pulang. Di sini enak ya. Di sini AC-nya full. Nah, ini jemuran ya. Anduk yang dijemur. Tak iya. Kita lewat mana? Kita lewat belakang saja. Nah, dapurku kan masih berantakan ya, seperti kapal pecah. Jadi aku mau pulang beresin dapur. Seperti itu. Nah, ini daun pandan teman-teman, kewambah seweger ya. Luar biasa. Dan aku sebenarnya pengen memetiknya ya, tapi aku yuk seneni wong loh. Nah, itu kalau dijual itu laku ya. Sebenarnya di Taichung sana itu ada. Pas waktu aku diajak ke gunung. Jadi daun pandan itu ada banyak banget ya. Terus kalau di daerah Taichung terpencil pegunungan itu kan ya memang banyak barang kayak gitu, nangka, daun pisang, macam-macam. Aduh. Nah, kita lewat jalur belakang ya. Di belakang sini tuh kayak gang-gang gitu. Wah, panasnya Masya Allah. Nah, saya mau membuat pecel ontong pisang teman-teman ala Tulung Agung ya teman-teman. Ini yang versi sederhana banget. Kita punya kencur teman-teman, kencur utuhan juga ada, kencur bubuk juga ada, santan, daun jeruk, sama cabai gede, sama cabai kecil. Sama bumbunya cuman bawang putih, kebetulan nggak punya bawang merah. Terus nanti sama goreng kerupuk. Nah, enak teman-teman, tanpa digoreng-goreng ya, cuman direbus di air rebusan si ontong. Nah, ini bawang putih. Ini boleh dikukus teman-teman, boleh juga direbus, tergantung ke selera. Tapi daun jeruknya nggak usah. Kencur dari Mbak Bro ya, kencurnya harus teman-teman, kencur seger. Nah, pecel ontong pisang teman-teman, bawang putih, kencur, daun jeruk, sama santan harus ya.
kita rebus dulu ya. Kencore boleh direbus atau boleh mentah, terserah ya. Tergantung ke selera masing-masing. Kalau misalkan mau ditambahin tempe ya silahkan, tambahi kemiri ya silahkan. Orang yang masaknya lebih versi lengkap teman-teman, ditambahi kemiri, ditambahi terasi, silahkan teman-teman. Ini saya pecel yang seadani. Saya pakai daun jeruk ya, karena mumpung ada. Bawang merah saya nggak punya, yang nggak usah pakai, seadani. Terus ini ontong pisang itu dari saudarane nyonya saya itu teman-teman. Jadi saya mau masak satu saja, saya percobaan. Kira-kira sukses atau tidaknya seperti itu, karena saya juga ragu ya. Nah, bismillah ya. Ini sebenarnya bunganya itu bisa dimasak teman-teman. Kayak gini, dipreteli, saya nggak usah ya. Ambil yang paling muda ya, benar-benar tengah ya. Yang tua nggak enak. Oh, kok tua ya, kayaknya sampai dalam tua semua. Duh, kok tua semua? Wah. Nggak jadi satu loh. Endingnya ya harus dua ya. Aku kiranya itu nggak tua, ternyata tua. Oh, alah. Ayo ugal-ugalan. Ini sampahnya ditimbun di sini ya, nanti malam dibuang. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah teman-teman. Yang penting direbus aja. Ini kencure hilang baunya. Ini diiris teman-teman. Oh, emang udah nggak cantik ya. Irisnya langsung di sini biar nggak hitam. Katanya seperti itu. Yes. Nah, tambahin garam ya. Ya. Yes. Nah, aku tambahin kencur lagi teman-teman, kencur bubuk ya, biar tambah mantep. Tambahin roiko secukupnya, and then sugar ya, secukupnya. Nah, garamnya hati-hati ya teman-teman, soalnya apa? Soalnya itunya kan tak rebus pakai garam, terus roiko ini kan juga asin ya. Sebenarnya hampir mirip dengan bumbu seblak ya, hampir-hampir ya, tapi ini kan direbus dulu. Kencore tergantung selera ya, ini saya rebus sekalian. Kalau misalkan mau mentah ya silahkan. Tambahi terasi ya monggo, kalau punya, saya enggak punya. Tempe-tempe ya silahkan, saya enggak punya. Pedes ini pasti no, ya rakar-karan ini. Tak kira nih ontongnya banyak, ternyata seke. Direbus sampai matang, nanti dirajang boleh teman-teman. Dirajang baru masuk ke itu sambelnya. Mulanya enak ini karena udah direbus. Dulu saya itu kerja ikut orang ya teman-teman, terus diajak ke daerah Tulungagung, daerah Kediri kayak gitu. Saya tahu kayak ibaratnya makanan lodo ayam kampung itu pas waktu pertama kali makan itu langsung suka teman-teman. Teman-teman tahu nggak lodo ayam kampung? Lodo ayam kampung itu ayam kampung Jawa yang wis dipanggang dulu. Setelah dipanggang dimasak santan yang pedes kayak gitu. Enak banget teman-teman, Masya Allah. Nanti kalau saya pulang dari Indonesia, insya Allah teman-teman, nggak harus ke Tulungagung ya teman-teman, di Kediri, di rumah kakak saya yang nomor 2, kakak ipar saya itu juga banyak makanan khas Tulungagung ya, kayak lodo ayam kampung itu, enak banget, aku suka banget. Dimakan sama nasi itu, mantap jiwa. Rambak kerupuk sapi, rambak kulit sapi ya, krecek sapi, mantap jiwa.
enak-enak lah pokoknya. Di Indonesia itu makanannya ya beraneka macam ya. Ala Jawa Barat ya enak, seblak kemarin itu. Sekarang ganti pecel ontong pisang ala Tulungagung. Nguleknya enak ya, gampang karena digodok. Yes. Disuwir-suwir ya teman-teman. Atinya katanya jangan dipakai, tua itu yuk. Nah, ngeloloti. Nah, jadi ati ini nggak saya pakai, saya suwir ya. Ini daun jeruk saya masukkan freezer teman-teman. Nah, nanti kalau saya pakai itu tinggal keluarkan. Jadi misalkan teman-teman punya daun jeruk, laos, serai, salam, itu silahkan dimasukin freezer ya. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain gampang. Daun pandan itu saya juga punya. Tergantung selera ya. Kalau mau banyak tambah banyak ya silahkan teman-teman. Ini saya secukupnya. Saya mau ulek jadi satu biar rasanya tambah pecah gitu. Saya rajang dulu biar gampang. Tinggal masukkan ke sini. Nah, kita tinggal ulek-ulek biar tambah harum. Kalau seblak kan pakai daun bawang pre, kalau ini pakai daun jeruk. Tinggal dikoreksi rasanya ya. Kalau misalkan mau ditambahi godong rawe ya silahkan teman-teman. Godong rawe itu sehat teman-teman, godong kelor. Tak yuk. Pedes ya paling ya mesti pedes. Seperti ini koreksi rasanya. Enggak tahu ya, ini tak cuci bersih teman-teman. Ontongnya white teman-teman. Saya juga enggak tahu kenapa kok white banget. Tak cuci bolak-balik, tak rebus lagi masih white. Mungkin tarah dasar ini ya, terongnya itu ontong pahit ini. Ini gagal teman-teman. Ya Allah, untung ontongnya itu saya cobain dulu teman-teman. Jadi saya rebus, saya kan coba dulu kok pahit, nggak bisa dimakan teman-teman. Pahitnya seperti rawe dan brotowali seperti itu. Kalau rawe itu nggak pahit ya, nggateli. Kalau ini tuh pahitnya seperti pahitnya brotowali. Saya nggak bisa makan pahit seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya ontong ini ada kesalahan, nggak tahu di mana. Saya juga rebusnya pakai air kayak gitu, kenapa kok pahit banget? Berarti memang dasar ontongnya pahit. Ini ontong itu kayak mungkin selawamak banget, cuman dibuang kayak gitu, diambil, dibawa. Saya juga nggak tahu, mungkin karena ukurannya kecil kayak gitu jadi pahit. Biasanya kan ontong itu biasanya agak gede ya, ini kecil banget, tua dan pahit. Jadi wis gak usah dimakan lah ya. Wes ini piye bumbunya wis dadi, wah ciloko tenan. Saya untung ada rebung teman-teman, dikasih sama ibu salon, jadi mau tak masak rebung aja. Aduh. Ini rebung itu dari ibu salon, alhamdulillah ya, dapat rebung banyak banget. Ini wis direbus teman-teman, wis mateng. Dimakan kayak gini boleh, dimasak ya boleh. Oh alah, ya Allah sewedih aku. Akhirnya malah masak rebung gak jadi ontong gedang, wis batal tak iya. Wes inilah potong lah. Potong tipis ya, sesuai selera ya. Ini tua ini. Tua yo tak pangan tapi. Tambahin minyak ya. Pertama aku mau goreng kerupuk. Nah, bismillah ya. Enak. Minyaknya nggak punya ya teman-teman, jadi secukupnya ya. Bisa nggak ini? Bismillah ya. Mateng teman-teman, tapi biar enak lah. Karena kan mau tak tumis ya. Tumis dhisik ya. Oh alah, gagal tak ye, gagal.
sekalian ya tambahi kerupuk mentah. Masakannya ben tambah ngawur ala Rafael. Wis ben ala Mamang Rafael. Jadi karepmu ra jadi karepmu. Tinggal diungkep. Nah, kerupuknya biar mateng ya, harus pakai air. Nah. Ini konsep rezeki ya. Apapun yang nyampe ke kita, belum tentu menjadi rezeki kita. Konsep rezeki itu kayak gini. Untung punya rebung, untung. Nah, roiko ini kurang ya. Tambahin micin lagi. Nah, tak ungkep ya biar sampai matang. Kerupuk-kerupuknya biar empuk dulu. Nah, ini asat teman-teman. Tinggal tambahin santan. Kerupuknya juga empuk ya. Nah, ini modelannya tuh nggak mau terlalu banyak air ya. Nah, tambahin dikit gojaki. Nah, tinggal aduk-aduk teman-teman matang. Oh, ini namanya adalah pecel, rebung, dan kerupuk. Ini masih dalam mode pecel-pecelan teman-teman. Pecel rebung ala Tulungagung. Yes, mateng. Matiin. Santan ini matang teman-teman. Yes, matang. Ini adalah kombinasi bumbu dari pecel, ontong ala Tulungagung yang saya gunakan untuk masak rebung. Tak kasih kerupuk-kerupuk ala Mamang Rafael. Yes. Kita ambil ya. Iya. Panas munga-munga. Pinter ya nasi tak kipah ya Allah. Ini kerupuk yang kurang minyak ya. Ini adalah hukum rezeki ya. Apapun yang nggak bisa dimakan ya berarti bukan rezeki kita ya. Gagal. Kita belajar dari kegagalan ya. Nasi berubah menjadi bubur ya tinggal tambahi seledri dan lain-lain.